Iako su pojedini ukućani posumnjali da je Sofija Janićijević u drugom stanju, nakon čega je ona uradila i test za trudnoću, utvrđeno je da ipak neće roditi dete Borislavu Terziću Terzi. Povodom cijele situacije za medije se oglasio Terzin drug koji je izneo svoj stav povodom cijele situacije. Iskreno, nije mi bilo svejedno kada sam video da radi test, stvarno ne bih mogao da verujem da mu se to opet desilo, započeo je drug. Glupo je reći, ali hvala Bogu što nije tako. Nadam se da ga je to opametilo, nisu mu potrebne veze po realitiju, mora da se uozbilji, poručuje Terzin drug za medije. Ako produkcije bude prenijela Terzi ovo što je njegov drug rekao, da li će roniti suze zbog izostanka podrške? A realno gledajući sve je rečeno bez zadrške i bez kućnica, a možda i bez podrške.